Siyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Liculo lethu lesitawucala ngalo liculo number 44 emaculweni siZulu woza Jesu olindelwe. Sitawuhlabela amavesi lamabili ekucala. Liculo le-44. Woza Jesu olindelwe uzokhulula bakho senze siphumule kuwe singabi nakwesaba mandla nomqinisi wethu ulithemba lomhlaba funwayo wezizwe zonke ntokozo yenhliziyo. Siyanivusela siyanibingelela abathandekayo egameni lenkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu. Amen. Namuhla-ke lisonto lesithathu lekuta njoba nje namhla 13 kiyo inyanga yeNgongoni eminyakeni wa 2020. Tifundo tethu-ke kuyo incwadi yethu yetifundvo lensha titholakala ekhasini lemfica, tiphindze futhi encwadini yethu yemthandazo titholakala ekhasini lelikhulu ne-52. Sayati-ke bathandzekayo ukuthi namuhla njoba kulisonto lesithathu lekuta, lisonto lalapho sikhunjutwa khona ngesisekelo senjabulo etisekelweni letine letibukwe ngiwo emasonto lamane ekuta. Namuhla sikhuluma ngesisekelo senjabulo, the pillar of joy. Inkonzo yethu ke bathandzekayo iyaqala ekhasini 104. Ngosayibe nani ayibe nawe futhi asithandaze Nkulunkulu somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa nguwe, kodwa lutho olufihlelwe wena ngezangicabange tinhlitiyo tethu ngekuphefumulela kuto moya wakho longcwele, kodwa sikuthanze ngalokuphelele silithumise ngalokufanele igama lakho elingcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Kristu sihawukele, Kristu sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele. Jesu wathi ukuyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhlitiyo yakho, nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke emandla akho, nangawo wonke umphefumulo wakho. Lona-ke ngumyalo wekucala nalomkhulu, newesibili ufanana nawo uthi ubothanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Le myalo lemibili bamelele yonke imithetho nebaprofeti. Nangabe-ke sithi site sono siyadiyenga leliqiniso alikho kethi, kodwa nasitivuma tono tethu uNkulunkulu tasithembekile futhi ulungile tawusithethelela tono tethu abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Ngakho-ke bathandzekayo bekwethembayo na ingadi yaJesu Kristu lesihlandako isihlambulule isehlukanise netono tethu, asivumeni tono tethu sitimisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu, siphile ngeluthando nangekuthula nabo bonke bantfu. Asithandaze. Nkulunkulu somandla, babethu losezulwini, siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu, sonile ngekucabanga nangekukhuluma nangekwenta nangakwendile befanele sikwende ngenxa yendvodzana yakho Kristu Nkosi yethu. Sithethelele konke lesekwenzile, sende sikukhonde ngekuhamba lokusha kute ligama lakho lidvunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendula ngeliqiniso akasihawukele, asithethelele tono tethu, asikhulule kuto, asimise asiqinise kulungele konke, asigcinele nasekuphileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Thandazo namuhla Nkulunkulu welithemba nenjabulo wathumela Johana umbhaphatisi ukuthi amemetele kuta kwendvodzana yakho. Voselela bonke labatikhondi ebandleni lakho
kube balungiselele kuta kwakhe futhi ngaye lo Jesu Kristu inkosi yethu lokhona busana nawe namoya longcwele uNkulunkulu munye enkhathimulweni lephakathe. Amen. Sitawuhlala phasi ke bathandzekayo silalele sifundo sekuqala sitawusifunzelwa nguye umshumayeli babenyamani. Sifundo sethu ke sekuqala sitholakala incwadzini emprofeti Isaiah sehluko 61. Sitawuqala ke evesini lekuqala siye evesini lesine. Bose sesuka siya evesini lesiphohlongo siyogcina evesini lelishumi. Kunesihloko lesithi tindzaba letimnandzi tekusinziswa. Moya wenkosi iSimakadze ukimi ngobe Simakadze ungigqobile kuthi ngishumayele tindzaba letimnandzi kulabampofu. Ungithume kuthi ngitewubopha labo labatinhlitiyo tabo tidzabukile. Ungithume kutomemetela kukhululwa kwalabathunjiwe nekukhululwa kwalababoshiwe. Ungithume kuthi ngitewumemetela umnyaka wemusa waSimakadze nelilanga lekuphindisela waNkulunkulu wethu nelekudududa bonke labalilayo. Labakhala eSiyoni babonelele, banikwe umchele webuhle esikhundleni semlotha, banikwe nemafutha enjabulo esikhundleni sesililo, banikwe ingubo yekudumisa esikhundleni samoya lodzabukile. Bayawubitwa ngekuthi batihlahla tekulunga letihlanyelwe nguSimakadze kuze kubonakaliswe inkatimlo yakhe. Bayawutakha kabusha tindzala takadzeni, bativusetele tindzawo letabhidlitwa kadzeni. Bayawuvusa kabusha emadolobha layihlitwa, labhidlitwa etukulwaneni tasendvulo. Ngobe mine Simakadze ngiyakutsandza kwehlulela ngebucotfo, ngiyakudonsa kudlelelane kona. Bantfu bami ngiyawubakhokhela njengokwetsembeka kwami. Ngente sivumelwano saphakadze naphakadze nabo. Titukulwane tabo tiyawatiwa emkhatsini wetive, nentalelwane yabo emkhatsini wetive. Bonke lababonako bayawuvuma ukuthi basive lesibusiswe nguSimakadze. Ngiyajabula kakhulu ngaSimakadze. Umphefumulo wami uyajabula ngoNkulunkulu wami. Ngobe ungembathise ngetingubo tesinziso, wangihlobisa ngemjiva wekulunga, njengemyeni ahlobisa inhloko yakhe njengempristi. Nanjengamakoti lotihlobise ngebuhlalu bakhe. Ngobe njengaloku nemhlaba uhlumisa emahlumela, nengadze ihlumisa inhlanyelo ikhule. Kanjalo ke nenkosi Simakadze iyawuhlumisa kulunga nelidumo. Uhlume embi kwato tonke tive. Live lenkosi le. Akabonge uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu kebathandzekayo kuye babenyamani. Likubo lelibekelwe namuhla likubo likhulu nemashumi lamabili nesithupha Psalm 126 litholakala ke ekhasini 790. Sitawulisho kanye ke bathandzekayo sithi kwakungathi siyabhotsa tsine bathunjwa baseSiyoni ngesikhathi uNkulunkulu asibuyisela eJerusalem. Sahleka safa sahlabela tingoma tenjabulo. Dive labotumakhelwane tatsi uNkulunkulu bendele tintfo letinkulu. Vele uNkulunkulu sendele tintfo letinkulu. Sajabula. Simakadze sibuyisele eveni lakithi njengoba nemvula ibuyisela imanti yetihosheni temifula. Labo labahlanyela ngetinyembeti bayawuvuna ngekujabula. Bantfu labahamba bakhala bethwele inhlanyelo yekuhlanyela bayawufika ekhaya bampompoloza ngenjabulo baphethe tinyanza tesivuno. Akathonyiswe uyise lendodzana namoya longcwele njengoba benjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo kuyawuba njalo kode kube nini nanini. Amen. Sitawuthola isifundo sethu sesibili, sitawucela ke tsatse wethu Sibahle lotawusifundzela leso sifundo. Kristu inkosi Uyabusa. Kristu uyabusa. Uyinkosi. Sifundo sethu sesibili sibhalwe kubaseThesalonika bekuqala
chapter 5, from verse 16 to 24. Thokotani njalo, thandazani ningayekeli. Bongani kuko konke, ngobe lokho kuyinthambo yaNkulunkulu kuKristu Jesu ngani. Ningamcishi moya longcwele. Ningabwetheleli kuprofetha. Hlolisisani konke, nibambisise lokulungile. Nikugege konke lokubonakala kukubi. Shangathi uNkulunkulu wekuthula anganingcwelisa ngalokuphelele, agcine umoya wenu, nemphefumulo wenu, nemtimba wenu, kungabi nasiqu ekubuyeni kweNkosi yethu Jesu Kristu. Yena lowo lonibitako uyawukwenda lokho ngoba wethembekile. Bazalwane, sikhulekeleni livi leNkosi lethu. Akabonge uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu ke kudzadzewethu lo sifunzelele sifundo sesibili. Sitawuhlabela ke bathandzekayo lona liculo lebesilihlabela liculo number 44 emavesi lamabili ekugcina sitawuthola levangeli lanamuhla. Wozokhulula abakho wendodana yenkosi, sondeza umbuso wakho, umbuso waphakade. Ngomoya wakho phakade, busathina abakho, senyusele nkazimlweni ngezizozelo zakho. Inkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani itindzaba letinhle ngekulandzisa kwaJohane longcwele. Sahluko sekuqala siyawuqala kufundza esahlukaneni sesithupha. Akadunyiswe Kristu umsindzisi wethu. Bekukhona umuntu labethunywe uNkulunkulu, bito lakhe bekunguJohane. Lo abetele bufakazi, atawufakaza ngaloku kukhanya kuthi ngaye bonke abantu bakholwa. Yena abengesiko lokho kukhanya, kepha abetawufakaza ngaloko kukhanya. Lobu bufakazi baJohane mhlazana emaJuda athumela abapristi nebalevi baphuma eJerusalema kutembuta bathi, wena ungubani? Wavuma, akazange aphike wathi, angisiye mina Kristu. Bambuta bathi, pho ungubani? Ungu-Elijah yini? Wabaphendula wathi, cha, angisuye. Bambuta bathi, ungumprofeti yini? Waphendula wathi, cha. Base bathi kuye, kepha ungubani? Tisho wena ukuthi ungubani, khona sitobaphendula laba labasithumile. Yena wathi, ngilivi lalomemeta ehlane athi, lungisani indlela yenkosi njengoba asho Isaya umprofeti. Labanye kuletithunywa kubaFarisi bambuta-ke bathi, pho ubhaphathiselani nangabe awusuye Kristu noma Elijah noma umprofeti? Johane wabaphendula wathi, mina ngibhaphathisa ngemanti, kepha la emkhathini wenu kumele ningamati. Yena lolo tako emva kwami, mina angafanele ngisho nekuthukulula imichilo yeticathulo takhe. Lokho-ke kwenteka ngesheya kweJordani eBhethani, lapho bekubhaphathisela Johane khona. Nali-ke livangeli laKristu. Akabonge Kristu Nkosi yethu. Sitawusho ke sivumo selikholo senasiya kumemedela lukholo lwethu bathandzekayo ekhasini 108. Siyakholwa kuNkulunkulu munye, uyise somandla, mentiwe elizulu nemhlaba, nawako konke lokubonakala nalungabonakali. Siyakholwa kuye inkosi yinye, Jesu Kristu, wodzana levele yodwa uNkulunkulu, vele kuyise bekwetikhatsi tonke. INkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ikukhanya ivela kuko kukhanya. INkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo.
eyavela ingendiwanga. Sicu sayo sinye neseyise wendiwa ngayo konke ehla ezulwini ngenxa yethu thina bantu nangokusisenzisa. Yaba inyama ngamandla amayo engcwele kuyo intombi Maria yaba ngumuntu yaphethelwa esiphambanweni ngenxa yethu. Kubusa Pontius Pilato yahlupheka yafa yabekwa elibele. Ngelanga lesithathu yabuye yavuka njengalokhu semibhalweni enyuka yaya ezulwini hlethi ngesekunene seyise yawuphinze ibuya ngelithumo tekwehlulela labasekhona nalabafile umbuso wayo awuyiwe kuphela. Siyakholwa nakumalo ngcwele oyinkosi lophilisako lophuma kuyise nendodzana lobongako athunyiswe kanye neyise nendodzana ashumayela ngabaprofeti. Siyakholwa nakulo libandla linye elingcwele lelikatholika lebapostoli. Sivuma ukubhaphathiswa munye kwebuthethelela tono. Sibheka kuvuka kwabafile nekuphila kwetikhathi letitako. Amen. Akekho fana nawe, akekho fana nawe, akekho fana nawe, Nkosi yamakhosi, akekho fana nawe, akekho fana nawe, akekho fana nawe, Nkosi yamakhosi. Sizasenamile kuwena, sizasenamile kuwena, sizasenamile kuwena, Nkosi yamakhosi. Sizasenamile kuwena, sizasenamile kuwena, sizasenamile kuwena, Nkosi yamakhosi. Asithandaze. Baba wethu longcwele, siyabonga ngalo livi lakho Nkosi leselifunziwe emkhathini wethu. Siyabonga Jehova wethu ukuthi ngalo livi lakho uyasikhuthaza, ngalo livi lakho uyasichonzisa, ngalo livi lakho uyasibonisa, ngalo livi lakho uyasiyala Baba wethu longcwele. Qhubeka ke Baba uwende lo msebenzi lomuhle empilweni tethu kude kokuthi singalahleki, kude kokuthi singasuki Babe lalapho wena usibidele kokuthi siye khona. Yenda ke Baba wethu longcwele ukuthi namanje mavuye emlomo wami nekuzidla kwathu inhliziyo tethu kube kunokumukeleka kuwe wena Jehova qala lapha phakathi naye Jesu Kristu Nkosi nomsindisi wethu. Amen. Siphinze sikubingelele bathandzekayo egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu. Sikilo ke sikiswa ke sikhathi sekuda lala simemetela khona kuda kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Ita emhlabeni ite udalwa ibe umuntu uphile emkhathini wethu. Siphinze futhi simemetela kuda kwayo ita seyite ubusa ethi kwemhlaba seyimahluleli lonto wehlulela abantu bonke emhlabeni ngekuphila kwabo nangekonke labakwentile basesekulomhlaba. Namhla ke bathandzekayo sikhulumela ke tisekelo taso sikhathi sekuda. Namhla sibuka sisekelo sesithathu lekusisisekelo lesibitwa ukuthi imvokodo. Sitawukhumbula ke bazalwane ekusevikini leliphelile sibe nesikhathi lesihle sikanye nebishop asishumayela asikhumbuta bathandzekayo ngokuthi asibeli bandla noma bazalwane labavumako ukuthi singahambi nje lokhu lesiniketwe kona kodwa sende ngetulu kwaloku lesicelwe kona nalesiniketwe ukuthi sikwende. Wathi sidinga ukuthi sibe bazalwane labanekuguquka lokumatima noma kuguquka lokuphakeme lokubonakalako lokuphathekako ngoba phela sikhuluma ngako ukuthi sibantu maNkulunkulu siyaphuma ekuthunjweni sesiyabuyiswa eveni lesethembiso sesinikiwe emandla ukuthi sakhe kabusha ngoba bathandzekayo lesi sikhathi sekwakha lalapho silakha khona libandla la Kristu kude kokuthi litewulungela ukuthi uma abuya avela yena alithole lilungele ngokuthi
lihambe liyobusa kanye naye engunaphakade. Sibitele bazalwane ukuthi siphume ebumnyameni singene ekuthokoteni ngoba sesiyaphuma evele kwethunjwa sithunjwe so. Amen. Kuleli viki ke bazalwane siyaqhubeka ke nayo itheme yethu ya Advent le nama itheme yethu yekuye isikhathi sekuda lapho njengoba sengishilo sisekelweni sesithathu lesikhuluma ngokuthi ke yimfokodo noma yinjabulo. Siyathi bazalwane ukuthi kulesi sikhathi sekuda siyaye sibe nemakhandlela lamane lesiwakhanyisako la kulombala locishe ufanane nalo mhlobiso lesisebenzisako kulesi sikhathi abamathathu nabangombala lo bese banalesine likhandlela leli ba pink ke lona ngingadi ke ukuthi bazalwane ngesiswati doubt nawuthi pink kodwa alikadobheli njengalombala lo linciphanciphile lona kulombala lo. Namhla ke lilanga lalapho sikhanyisa khona leli likhandlela leli pink lalamanye lamabili lapho ephula khanyiswa kulamaviki laphelile leli linye lekugcina litawukhanyiswa kuleli viki lelitaka. Kuloko wakhanyisa wethu ke bazalwane sithi khumbuta ngale disekelo letine lisikhathi sekuda lesibhekwe kiso noma lesikhuluma ngaso lenamuhla ke sibuka lesisekelo sesithathu leku yimfokodo nenjabulo. Nasibuka ke lokukhanyisa kwethu lamakhandlela bazalwane sithi naso sikhanyisa likhandlela lesithathu sesiyaqala sesiyabona amakhandlela ethu sekakhanya kakhulu ngoba semaningi lamakhandlela lakhanyisiwe kunala makhandlela langakhanyiswa kulesi sikhathi samanje. Siyambonga ke uNkulunkulu bazalwane ngoba lokhu kumemetela ukukhuluma kuveta futhi injabulo nethokoto uNkulunkulu lasinikete yona sibantu bakhe ngoba phela kukhanya kakhulu kuletha ukujabula kuletha ukuthokoza. Ukahle kuleli viki bazalwane sike saba netinkosi bese saba netimvula letihambise bogesi kwaba mnyama emakhaya ethu. Kodwa ngiyacabanga ukuthi uthena kabuya gesi lapho sekukhanya etindlini sekuvuleka bomabona kutse kuvuleka titofu sekukhona kuphekwa kwaba nekujabula lokukhulu ebantwini uthi hawu wabuya gesi ngako lokukhanya kwaNkulunkulu makufika etimlweni tethu kuyayiletha injabulo nethokoto bathandzekayo ngoba sesiyathi ukukhanya kwaNkulunkulu sekufikile ngiyo lokutawusiholela etimlweni taNkulunkulu kusiholele nakiyo inthambo yaNkulunkulu. Masifunza ke lihubo lethu lanamuhla siyamuva Davide akhuluma ukuthi uNkulunkulu uyabuyisela, uNkulunkulu uyahlanganisa lebekwehlukene bekulahlekile akubuyise uNkulunkulu ukuthi ngalesikhathi kunekubuyiswa bese sekuba nekuthokoza nekujabula etimpilweni tethu. Umsebenzi waNkulunkulu wekithi bazalwane usilethela ukujabula lokukhulu nalokumangalisako njengoba lihubo lethu lisho ngoba kube sesekuguqulwa ukukhala kwethu nekulila kwethu sekwentiwa kuba kuthokoza nekujabula. uNkulunkulu nje siyeva ukuthi uNkulunkulu lokhonako ukuthi alethe imifula nemanti ehlane noma ebugadulweni ngakona setimpilweni tethu lalapho siva kwangathi sigijima sihamba khona ehlane uNkulunkulu uyakuletha ukuthokoza abathandzekayo. uNkulunkulu uyakuletha ukuthokoza nekujabula lokubese kusenda ukuthi siwabone emandla akhe kusende ukuthi sikhumbule ukuthi sitela emhlabeni nje site umemetela ukuthi Jesu Kristu uyabuya. Siyadzinga ke lokuthokoza nalokujabula bazalwane kude ukuthi site ukhona ukulindzela kubuya nekuta kwa Jesu Kristu emhlabeni asatawuhlulela umhlaba. Uma sifunza ke bazalwane encwadzini yaProfeti Isaiah uma sifunza ke bazalwane encwadzini yeProfeti Isaiah sivuva Isaiah ubhala emavi lana lesatiko ukuthi uma sifunza encwadzini yaLuka lawa mavi abese akhulunywa nguJesu. Uyakhuluma Jesu lako ukuthi bukhona uyakhuluma Isaiah lako ukuthi bukhona bomoya lwengcwele kaNkulunkulu kuletha ukuthokoza buguqula kulila kwethu bukwende kube kujabula nekuthokoza buphindze bukwende kokubususe kukhala nekulila etimpilweni tethu kusilethele injabulo nekuthokoza. Siyeva ukuthi uNkulunkulu uyasibusisa kude ukuthi sitoba nekuthokoza sibe nekujabula etimpilweni tethu ngoba sesiphiwe impilo lensha nguNkulunkulu njengebantu bakhe. Siyakhona ukuthi simkhonde uNkulunkulu sikwathi ukuthi sende lokhu lasihloseke ukuthi sikwende sibantu bakhe ngoba sinelokujabula nekuthokoza nekhathi kithi.
ungaboni bazalwane sidinga ukuthi sibe nekujabula sibe nekuthokoza. Uyabhala Paula uthi ngithi thokotani ngiyaphinza futhi ngithi thokotani. Ukhuluma lelibandla laseThesalonika uyabatshela ngekumqoka bekuthokoza ukuthi sibazalwane noma sihlangabezana nato tonke letinkinga lesiyasidibane nato empilweni nasemhlabeni. Kodwa sibitelo bazalwane ukuthi sibe nekuthokoza, sibitelo bazalwane ukuthi sibe nekujabula, sibitelo bazalwane ukuthi etinhlitweni tethu kusho ukuthi incincibo iyasho inhlitiyo ithi incincibo ngoba siyathi ukuthi kujabula nekuthokoza ngiko lokusiniketha emandla kule ndlela yekukholwa lesihamba. Siyadzinga bazalwane kube khona lamandla latawusiphusha noma latawusichilita latawusishova lalapho sesibhekene nebadima bempilo sikwathi ukuthi singalahli ithemba ngoba sathi ukuthi nenjabulo lengekhathi kithi lelangadelela ukuthi ngalenye lilanga uyawuvela Kristu lokujabula kwethu bese kuyapheleliswa. Siyeva ke bathandzekayo nasifunza evangelini siva ngendodzana kwakuthiwa nguJohane lowamitwa wathunywa ukuthi kuyawuba nguye lo endvulela Kristu lo endvulela kutshela abantu ngaKristu. Wahamba Johane anekujabula nekuthokoza wawenda lo msebenzi uNkulunkulu labeka mnikete wona wangabi nekukhonona waze wamemeta emkhathini kwabantu ukuthi ngiyakwenda nje lokulekwenda kodwa emkhathini wenu kukhona lo ngetulu kwami lekungiyena letawuthi nasifikile endukusebenzi lomangalisaka kakhulu kunalona lengwenda. Wawenda Johane umsebenzi wakhe anekuthokoza ngoba umoya waNkulunkulu wawukhona kuye usediwa. Siyamuva ke siyawubona umsebenzi kaJohane kwala ngisho ahamba ahlala endle sitshela ukuthi abegcoka boya belikamela bekadla luju adla netinsethe esikhotheni kodwa akakhalanga ngoba bekanekuthokoza nekujabula ngekhathi kuye lokwakubuya kuNkulunkulu athi ukuthi utelekte usebentela umbuso waNkulunkulu. Ngoba Johane bekamati Kristu bekati nekokuthi yena angiJohane utele inemhlabeni kuthokoza kwaba yinto lebelula empilweni yakhe. Nathi bazalwane njengoba lababitelwe ukuthi sitokumemetela kuta kwaKristu siyadzinga ukuthi sibe ngilaba nekuthokoza ngekhathi kithi lokuthokoza kube ngiko lokusichilitako kube ngiko lokusinikisa ekuthenini size sihambe sendele kuyinthando yaNkulunkulu ngoba sathi ukuthi thina siphila esikhatsini lalapho silindzele khona kubuya kwaKristu emhlabeni abuya sekangimehluleli atewehlulela umhlaba ngetendo takhe. Mangabekele ukuthokoza kukhona la ngakithi bazalwane uyawuthi nakavela Kristu sithokoze kakhulu sijabule kakhulu ukuthi nawo uKristu avela asatawusilanza silibandla. Uyawuthi nakavela Kristu letibonza letibhidlitekile empilweni tethu letibonza letibhidlitekile emkhathini wethu sima Kristu tiyawuphinze takheke sikwathi ukuthi sibuyele esimeni uNkulunkulu lafuna ukuthi sibe kiso siphinze sibe bazalwane laba injabulo. Uma ke Kristu avela bathandzekayo kuthokoza kwethu kuyawugcwalisela lalapho sesimbona yena lesimlindzele ngebulangatelela lokukhulu. Siyeva sinetingilosi tahlabela tathokoza nakatalwa Jesu Kristu eBethlehem. Ngakho ke bazalwane nathi siyabika ukuthi sithokoze sihlabele ngoba inkosi yethu seyitele emkhathini wethu inkosi yethu seyitawuphinze ibuye itewulilanza libandla asibe bazalwane labahamba ngethokozo sibe bazalwane labakhuphula labagcizelelwa inthokozo kude ukuthi noma ngabe sekuvelani endleleni sathi ukuthi kukhulu lesibekelwe bona futhi sitawusithokozisa kakhulu kunakuqala. Asimlindzeni ngeKristu njoba abuya abazalwane asikhumbuleni sisikhumbule isisekelo senthokozo ukuthi kubuya kwaKristu kusiphathele inthokozo thina lesingebakhe labo ke vele labehlulekile kwabakhe uyawuthi nakabuya babe nekukhala nekugedla kwematinyo. Amen. Siyayibonga inshumayelo yabazalwane sitawuqhubeka ke nayo imithandazo yethu yanamuhla. Sitawuqale sithandaze ke sitawusebenzisa luhla lwesine lwemithandazo yenkonzo yethu. Sitawuqala ngemithandazo yasekhathi nasevikini.
bakwethu loyingcwele sikhulekela iDiocese yaseBreakin sithanazela libandla lelise All Saints eInvergowrie sikhulekela ke lo ngiyena abukele ukuqhubeka kwalo leli libandla kusabukwa umfundisi lo yawubamba aqhubeke ke hola leli libandla sithanazela ke yena David Gordon lokungena abukile sithi akasitwe ngoweSimakathe umholo umcondzise nalo leli libandla umlekelele inkosi lisatawukhetha noma lisatawubona liboniswe lo lokungiyena lofanele lithi alisite ukuthi likhule ahole bazalwane bakhe sikhulekela iDiocese yase-Iowa sikhulekela ke libandla eSt Paul's leSeGrimwell sikhulekela Wendy Abrahamson na Kevin Engine siphiza futhi ilibandla leSt Stephen leSeNewton sikhulekela Karen Crawford na Mel Smith sithi nje babathu longcwele diphe tinceku takho ukuhlakanipha lokuvela kuwe diphe tinceku takho ngulumandla somandla lugqoko lovela kuwe lokho ukuthi tikwathi kwenta umsebenzi wakho lothi thume wona eDiocese yaseSwatini sithandazela iParish yaseSt Michael's ichapel yaseSt Michael's sikhulekela babathu longcwele kusabokwa chaplain lomusha lotawubamba aqhubeke nalo leli libandla ukuthi sisidwe nguwe babathu longcwele ukuthi kukhetheke chaplain lotawukhona kusebenzisana naso leso sinato leti tikolwa nalo leli libandla sikhulekela ke babathu longcwele labasebentako bothishela nebafundzi nabo bonke inkosi labasebentako kulesi sikolwa sithi uNkulunkulu wethu yiba nabo labase high school nase primary qhubeke ube nabafundzi kakhulu inkosi basacedzela kubhala kwabo sikhulekela ukuthi inkosi kube nemiphumela lemihle lalapho sekuphuma imiphumela ekupheleni kwalo lolu hlolo labendlula kilo sithandazela ke babathu longcwele nabo bomake bafundisi lesebashile emhlabeni sikhulekela make Phindile Mashwama make Elizabeth Mkanyane make Constance Ngwenya make Irene Skosana make Bonsile Dube make Dumisile Dludlu make Queen Dlamini make Ntombi Ngomezulu na make Margaret Makhandaje siyababeka lapho make babathu longcwele esandleni sakho wena uthithe Nkosi uNkulunkulu ungiyise wetinsanzane nendvodza yebafelokade qhubeka ke babathu longcwele unakekele imindeni yabo hlangabetane nato tonke tidzingo tabo baphe Nkosi ukukhonta nekukuthanza nekukusebentela wena babathu longcwele bathi ukuthi lithemba labo lokuthi ekupheleni kwaso isikhathi sabo sekuhamba bayohlangana nato tithandwa tabo kusekuthenini bahlale kuwe bakukhonde ngamoya nangeliqiniso siyakhuleka ke babathu longcwele sikhulekela tikolo sikhulekela labasitako eSteven lakithi emakolishi emayunivesithi nabo bonke bafundisi lababekiwe ukuthi bathi buke letikolwa nemakolishi nebayunivesithi sikhulekela abothishela nalabo labasitako ekuthenini baqhubeke kahle umsebenzi ukuthi Nkosi kube nekubambisana nekubonisana newokuthi kube nempumelelo Diocese yase-Highfield sithandazela St Andrews and St Paul's lese-Emelo sithandazela Clement Khumalo kanye nathandiswa komkakhe siphinde sithandazele naLinda Mchunu sithi diphe Nkosi leti netakho ukuthi tiwende ngekutimisela umsebenzi wakho tiphile umsebenzi wakho tiphinze futhi Nkosi titinikele kuwe ukuthi wena Nkosi utisebenzise nekufisa nekuthanza kwakho qhubeka utivikele hlangabetani Nkosi nato tidzingo takho Nkosi buyisela injabulo yensinziso yethu siside ukuthi sikulandzele ngakho konke lesinako sisafunza imibhalo lesikhumbuta ukuthi wena umbani nendlela wena losithanza ngayo lumeka ngekhathi etinhlitweni tethu ukujabula lokuchicimako yena lokujabula lokungcwele kwendlulele kulabanye labasedutane nathi yena ukuthi kuthula kwakho lokwenza konke kube setikwethu ikakhulu njengoba nje sisagoqota lomnyaka lebogcwele timangaliso netinto letisabekako netingabatekako sithi nje kuthatha tinhlitiyo tethu ngelwati lokuthi singaphila ngekuthula kwakho lokuphelele noma ngabo simo lesiphila phansi kwaso sinjani siyabonga ke ngekuthula nentokoto lesipha kona tinsuku tonke Nkosi tindzaba letinhlete kuya kwaJesu tiletha injabulo lemangalisako emhlabeni yemukela labo labalahlekile labadzinga indzaba yelithemba lesesiyithola ngayo yena lo Mesiya wethu Simakathe vumela umlayeto wakho wekuthula ulethe indruduto emhlabeni wethu lokhathatekile sahamba sonke sibangise ekupheleni kweminyaka yenda umlayeto wekuthokota lokukhulu kwendlulele tikwemsindo losetinhlitweni tebantu ufinyelele ngekhathi etinhlitweni tabo sicolele uNkulunkulu welithando ngetindlela letimagiligongo lesikuhambisa kuto kude usithobe
sisakhothamela emasiko lanebuhobholo sibe sesiyalahlekelwa injongo losibekele yona. Esikhatsini lesiningi siphila ngekwesaba kwenza ukukholwa ngoba sibukela phansi emandla akho ekwelapha lete tingcenye tethu letephukile netingcenye tethu letikhweshile ekucondzisweni Mungu. Siyavuma ukuthi sitikhweshisile kuwe ngamoya nemphefumulo nangemtimba. Sibuyise kuwe ke babe kude semukele umusa wakho ngekwabela labanye. Siphe siphinzi sekukuvumela ungene kito tonke tinhlangothi tekuphila kwethu naloko lesingiko nalesinako kude sitotithola side sici ekubuyeni kwakho siphinze semukele nemfokoto letanga empodzana yakho. Muphi wekuphila nogcwele imfokoto yenda kukunjula kwekutalwa kwendodzana yakho nekulangatelela kubuya kwayo kusigcwalise ngenjabulo lechichimako. Yenda kuthokota kwethu nekulangatelela kwethu kube sibonakaliswe emhlabeni sekuthi uhlala asedvude nathi. Sende sithole imfokoto yensinziso yakho lenkulu leyeta ngaJesu Kristu. Usisite ukuthi sigubhe njalo ngekukukhonda lokubuthekile nangenjabulo. Kukhanya kwaKristu akukhule kukhatimule kithi tinsuku ngetinsuku sisalindzele kubuya kwakhe ngekulangatelela nangenjabulo konke lokhu sicela ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Ibandla lisukume sitewomukela kuthula. Sinenge kwethu sesendlulile ekufeni sangena ekuphileni loku sikwati ngobe sithandza bazalwane bethu. Lo longathandzi umzalwane wakhe usahleti ekufeni ngoba Jesu wathi ngiyaninika umyalo lomusha ngithi thandzanani njengalokho nani ngilithandzile nani ke thandzanani. Nanithandzana kanjalo bonke bayakunati kuthi nibafundzi bami. Thula kwenkosi akube nathi ngetikhathi tonke akwanze. Sivuselane bazalwane simbonge simakathe lo sigcinile kwade kwabami lesi sikhathi egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyaqhubeka nayo inkonzo yethu kathandzekayo sesingena kiso sigaba sayo inkonzo yesidlo. Sitawucala ke bathandzekayo ngokuthi sithandazele iminikelo lesiyentile ikakhulu leyo mhlawumbe lesingakhona ukuthi silethe enkonzweni kodwa lesikhonile kuyifaka ebhange. Sitawuphatha sibambe emaphepha ethu la sifakazelo sako kubhadala kwethu sako kunikela kwethu bathandzekayo ngoba asibhadali sibazalwane siyanikela sinikela ngokwesihle sinikela kuNkulunkulu kukhombisa kumbonga ngako konke lokuhle lasendela kona. Ngawo-ke asikhulekeni kanje kanye bathandzekayo thandazo kwecala ekhasini 116 ngebakhongosi kukhulu nemandla nendumiso nenkhadimulo nebukhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe thine sinika lokungekwakho. Amen. Usisa-ke babethu longcwele leminikelo yabantwana bakho ungcwelise babethu longcwele leyo mnikelo bese Nkosi uyabasita abantwana bakho bapha kuphumelela kubapha uNkulunkulu kusomandla ukuthi kuhlangabetwe tonke tidzingo tabo kodwa ukuthi nanabo Nkosi batawuba nemidlandla nemithando lokuthi baqhubeke sinakathe banikele endlini yakho kuhlangabetwe Nkosi tidzingo talo libandla lakho uqhubeke umsebenzi wakho wanze emhlabeni wonke ngaye Jesu Kristu siyakhuleka manje naphakathe. Amen. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wetinto tonke ngemsa wakho sinalesimo lesinikela ngaso sivela emhlabathini siphekwe ntatate bantu sitakuba sinkwa sekuphila kithi akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu umdali wetinto tonke ngemsa wakho sinalelwa ndesinikela ngalo lisiselo semvini nemsebenzi wetadlate bantu litakuba yindzebe yensinziso kithi akabongwe uNkulunkulu nini nanini. Thandazo wesibili wekubonga. Inkosi ilapha moya wayo unathi yenyusa inhlitiyo tenu siyatenyusela enkosini. Asibonge Inkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kumbonga nekumdumisa. Fanele impela kungumsebenzi wethu nenjabulo yethu ngetikhathi nasetindzaweni tonke kungumsebenzi nenjabulo yethu kubonga nokubabata Baba longcwele Nkosi yasezulwini somandla uNkulunkulu lophakathe ngaye Jesu Kristu indodana yakho leyodwa Nkosi yethu ngobe yena ulivi lakho leliphilako
ngaye wadala konke kwasekuqaleni wasenda ngemfanekiso wakho uqobo ngaye wasikhulula egcilini besono wamnikela kwe-atalwe angumuntu afele eziphambanweni wamvusa kulabafile wamphakamisela etulo esandleni sakho sekunene ngaye wathumela amaya wakho longcwele lophilisako wasenda abantu belifa lakho. Nyalo-ke siyabonga ngoba ilanga lekukhululwa kwethu selifikile ngaye utawukwenda tonke tinto tibe tinsha uta ngemandla nangeluthumo utewehlulela umhlaba. Ngako-ke sihlangene netinkosi netikhulutatu nebandla lonke lasemhlabeni nasezulwini sibabata igama lakho lelikhulu lelidumile siyakubonga nini nanini sihlabela sithi ongcwele 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 Nkulunkulu wemabandla kugcwele lezulu nemhlaba luthumo lwakho siyathumisa wena Nkosi losedi kwako konke siyathumisa wena Nkosi losedi kwako konke akabongwe yena loda egameni lenkosi Hosana Hosana noleli setulu bandla lizithe emngela ukubonga kwethu baba wasezulwini ngendvodzana yakho umsizisi wethu Jesu Kristu sithi silandzela sibonelo sakhe silalela umyalo wakhe yena kuthi ngemandla moya wakho longcwele leti tipho sinkwa neliwayini tibe ngumtimba wakhe nengati yakhe kithi ngobe wathi ngalobo busuku lanikelwa ngabo wasithatha sinkwa wakubonga wasihlephula kwabapha abafundi bakhe wathatha nidle lokhu kungumtimba wami lonikelelwa nine yendani lokhu kude kuthi ningikhumbule. Kanjalo futhi emva kokudla wayithatha inzebe wathi asakubongile wabanika yona wathi nathani kuyo nonke ngobe lokho kuyingadi yami isivumelwano esisha lokhiselwana nina nalabanyenti kodwa ekuthethelelwe tono naloko ngetikhathi tonke tekuyinatha kwenu kodwa kuthi ningikhumbule. Ngako bese memetela kunqoba kwethu sithi Kristu wafa Kristu uvukile Kristu utawubuya futhi. Ngawe baba losezulwini sikhumbula ukunikela kwakhe la kwenda kwabakanye esiphambanweni simemetela ukuvuka kwakhe nekwenyuka kwakhe nobukhosi salinzele ukubuya kwakhe nekuduma sikupha ubukhosi ngalesi sinkwa nangalenzebe lengumhlatshelo wakhe lophelele ngela ngaye kompriest wethu lomkhulu lomhlatshelo wethu ukubonga nokudumisa sithi sidla sinatha leti tipho letingcwele embi kobukhosi bakho lomngcwele usivuselele ngamoya wakho uzigcwalise ngeluthando lwakho usihlanganise emtimbeni wayo indvodzana yakho Jesu Kristu inkosi nemsindisi wethu kanye naye nakuye nangaye ngamandla amalo engcwele nabo bonke labemembi wakho emhlabeni nasezulwini sikhonda wena babe somandla ngetingoma tekudumisa lokuphakathi sithi sibosiso nenhlonipho neludumo nemandla kube kwakho nini na nini. Amen. Inkonzo yaqhubeka bathandzekayo ekhasini 126 Thandazo wenkosi paragraph number 77 njengalokho uKristu wasifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sithi baba wethu losezulwini angcwelise igama lakho umbuso wakho awode nzalo yakho into emhlabeni njengasezulwini siphe namuhla kudla kwethu ngamala konke sithethelele itono tethu njengoba nathi sibathethelele labasonako
ngasingenise elingweni osinzise kulokubi ngoba umbuso ngewakho nemandla nebukhosi kude kube nini nanini. Amen. Bathandzekayo umkhosini lenze besivumelwano lesiyamukelayo ayisiyo inhlanganyelo yengadi yaKristu na nesinkwa lesihlephulako asiyo inhlanganyelo yemtimba waKristu na thine lesibanyentise ngomtimba munye ngobe sonke sihlanganyela singwasinye. Jesu mfana yaNkulunkulu lesusato lotemhlaba sihawukele. Mfana yaNkulunkulu lesusato lotemhlaba sihawukele. Mfana yaNkulunkulu lesusato lotemhlaba siphe kuthula. Siyadinikela sisonzela ebukhoneni baNkulunkulu kanye sikhuleka sithi ngosile nesihawu asonzeli kule tafula lakho sethemba kwethu kepha sethemba sawo sakho lesikhulu asifanele ngakwethu ngokuthi akuthulwa ngaphansi kwetafula lakho kodwa wena inkosi lokuma kwakho ukuhawukela njalo ngakho ke siphe ngosihawu wesidle ngalokufanele inyama yendodzana yakho lethandzekako uJesu Kristu sinathe ngengadi yakhe kude sihlale kuye naye kithi kude kube nini nanini. Amen. Ngosi amfanele, ngosi abafanele, ngosi asifanele. Khuluma libi lakho libelinye ngetapho Jehova yawusinza. Asenibheke Kristu lo inkosi lebuyako yena lo sipha injabulo lecicimako bayathokoza bajabule bonke labamenyiwe edzilini lakhe lengcwele ngawe usonzelana isitombula umtimba ngosethu Jesu Kristu anikela ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona simdlele tinhlitweni tethu ngekukholwa nangako kubonga. Leti tepota uNkulunkulu tendelwe bantfu baNkulunkulu. Yabo abathandzekayo sesifika kuyo emaphethelo ayo inkonzo yethu siyachubeka ekhasini 128. Bongani simakathe ngoba anemusa sihawu sakhe asipheli nanini. Simakathe uNkulunkulu umnikati wemandla onke siyabonga bakwethu longcwele ngawe imfokodo losipha yona sibantwana bakho emandla ayo imfokodo lasiqhubekisela embili. Siyabonga bakwethu longcwele nemfokodo yakho kwathi ukuthi indodzana yakho Jesu Kristu itawubuya masinyane tewulanza ibandla lakho. Sendeke bakwethu longcwele sihlale njalo sikulungele lokubuya kwakhe kungasethusi kungasimangalisi kodwa sibe sathi ngoba sigcwalisiwe ngaye moya wakho longcwele ukuthi isikhathi sesifikile sekubuya kwakhe umsindisi wethu. Siyabonga ke babe ngale ngoba ngale kufihlayo lekungcwele usondlile ngemtima nengadi yendodzana yakho umsindisi wethu uJesu Kristu. Wasigcina Nkosi ngemsa wakhe emtimeni wayo indodzana yakho loyihlangane nabo bonke labakholwakho. Sithe babo besibeketeni nje makholwa laphila kokudlala lomngcwele nebesikhule emthandweni nasekulaleleni nasekwenteni intsando yakho ngaye Jesu Kristu Nkosi yethu lokhona busa kanye nawe namalo ongcwele niNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sikhuleka kanye sithi babe mnikati wemandla sidinikela kuwe nga Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlathelo lophilako sithumele kuveni ngemandla moya wakho longcwele sihambe sisebenele idumo nebukhosi bakho. Nyaloke kuyelo nemandla ekusilinza kude singakhutshwa simisiwe embe ngokhathimlo yakhe simsulwa sinekuthokoda lokukhulu
yena uNkulunkulu yedwa lohlakaniphile umsinzisi wethu akanikwe inkhatimulo nebukhosi nemandla neligunya nyalo kude kube nini nanini amen bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenqaqonza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthanze uNkulunkulu kanye nendodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namalo ingcwele asibe kithi njalo asithi amen siyakuthumisa asithi amen siyakuthumisa asithi amen 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 siyakuthumisa. Siyabonga kakhulu bazalwane sesifike kuyo maphethela yenkonzo yethu. Siyabonga kakhulu ukubukela kanye nathi. Siyambonga naye baba wethu Dean losinikele ithuba lokuthi beningayibukela lenkonzo lichamuka khona eCathedral yase All Saints lesembabane eveni laseSwatini iDiocese yaseSwatini. Siyambonga uNkulunkulu ukusinika lethuba bazalwane ukuthi siphukwathi ukuthi noma singakhona ukufinyelela kahle tinkonzweni kodwa kube khona lapho sitithola khona tinkonzo tethu. Siyakhuleka ke bazalwane ukuthi sichubeke sibe ngilabaphephile la sikhona khona. Sikhumbule ke bazalwane ukuthi nakhona enkonzweni sekuvuleyiwe ukuthi sesiyakhona ukuthi asibe baningana sicishe sence kancane nje emashumini lasiphohlongo akusafana nakuqala lapho simashumi namabili khona sesiyakhona kufika emashumini lasiphohlongo ngako bazalwane abachubeke bede kodwa baseda enkonzweni batinakekele bativikele ukuthi bangatibeki esigabeni sokuthi bathole leli gciwane lelihlupha kuleti insuku le-coronavirus. Siyathandaza bazalwane ukuthi nalabo labaphathekile belulame ngaNkulunkulu nalabo labashiya ihlobo bathuthutheke ngaNkulunkulu. Sichubeke ke bazalwane sinikele futhi neminikelo yethu yekulekelela ukuthi lihola lethu lichubeke liphele khona nanalo letokwathi ukuthi lisisite kuthina khona bantu abethu nasebabuya babe nendzawo lekahle lenkulu yokuthi nabo bakhontene njengoba nathi sina yethu lenkulu yokuthi sikhontene ngala. Siyabonga kakhulu bazalwane sikhumbule ke futhi ukuthi kulamasonto lawa kuyawuze kufike isonto la Christmas sikhalilanga la Christmas sitawube sithina siphume enkonzweni sibe sinikela futhi sinikelela bona abashumayeli ukuthi nabo kube khona libandla leli bapha kona ukubabonga libabongela umsebenzi lomuhle labawendako bazalwane ukuthi noma abafundisi bangekho noma abafundisi bakhona basisite ukuthi tinkonzo tethu dichubeke imingcwabo yethu yendeke. Ngakho ke bazalwane hambani ngekuthulana ngeluthando niyosebenzela inkosi egameni la Kristu amen. Sitawuphuma ke bazalwane ngamavesi lamabili ekuqala nelivesi lekugcina alo liculo lethu liculo number 51 liculo number 51 amavesi lamabili ekuqala nelivesi lekugcina. Okuza kwenkosi siyakukhumbula sihlabelela igama sidumisa ngalo vokaneni